So we are telling government, we have a limit to what we can sell our product at. Please, don't crucify us, because otherwise there's not going to be an industry. Dan kien l-appell tal-President tal-Assoċjazzjoni tar-Ristoranti u l-Lukandiera l-MHRA Tony Zara waqt il-preżentazzjoni tar-riżultati fis-settur turistiku għall-ewwel kwart ta' din is-sena. If we look at the industry today, we have a situation where over the last 5 years, cumulatively, net profit has been in minus. We have lost circa 10 million euros between us all in net profit. Għalli dan it-telf se jinħass fi żminijiet meta l-operaturi jkollhom bżonn jirrinnovaw il-lukandi u r-ristoranti tagħhom biex jibqgħu kompetittivi. U issa li jekk din l-industrija ma tibqax sostenibbli, l-impatt jinħass minn kulħadd għaliex l-industrija turistika hija s-sinsla tal-ekonomija ta' pajjiżna li tiġġenera l-impjiegi u tħula l-gvern. Il-President tal-MHRA semma l-ispejjeż tal-enerġija u l-ineffiċjenza tal-Enemalta li qed taffettwa ħażin lill-operaturi ta' pajjiżna. Why are you passing all the inefficiencies of Enemalta onto us? Waqt li qal li f'pajjiżi oħra li jużaw enerġija li tiddependi fuq iż-żejt bħalna jieħdu 50 ċenteżmu f'enerġija l-kull euro li jħallsu, f'pajjiżna l-operaturi jieħdu biss 31 ċenteżmu. Għall ir-rati għall-operaturi u l-ineffiċjenzi tal-Enemalta mhumiex aċċettabbli. This is not acceptable because we are making our country uncompetitive. Il-President tal-MHRA saħaq li x-xogħlijiet fit-toroq ukoll qed iħallu impatt negattiv fuq l-industrija. It's unacceptable that roads go on and on forever. Mill-preżentazzjoni tal-ewwel kwart tas-sena 2012 jirriżulta li meta mqabbel mal-istess perjodu tas-sena li għaddiet l-att ta' turisti f'pajjiżna naqas b'10.9%. Fl-istess perjodu l-att tal-jeli li t-turisti qattaw f'pajjiżna naqas b'8%, waqt li l-ammont ta' flus li t-turisti nefqu meta kienu qed iżuru pajjiżna naqas b'2.5%. Mid-tbassira l-att ta' turisti f'pajjiżna bejn Ġunju u Awwissu ta' din is-sena jirriżulta li dawn se jkunu qed jonqsu meta mqabbel mas-sena li għaddiet.